даъво ва гиребонгирии ин сокинон барои роҳ аст. ҳудуди 20 хоҷагӣ иддао доранд ки як ҳамсоя роҳи онҳоро бастааст. اینا همین محله اینا محکمه رای گذر نداریم اینا 18 خونه بودکای بیچاره سرسون سرگردون در رای حکمرانی сокинони деҳаи файзободи ҷамоати 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Фархор мегӯянд, соли 2007 дар ин макон барои сохтмони манзили истиқоматӣ ба онҳо замин ҷудо карданд. аз рӯи нақша ҷои ин девор бояд роҳ бошад. Нами рах дайнем хел омадем чен кадан додан ҳам мардак ира маҳкам пеге ҳам мардак занашу ҳар ду омадан гуфтан ки акай нами тарахтай ма хунама ҳамара ами тавардим дохтам ма хидм набудам дар муҳоҷиратдам дар Россия омадам задай маҳкам кай поли рара дига надорем мега ки ҳеҷ кор айдист намия брин куҷои даъво мекунем бикунем. сокинон мегӯянд баста шудани роҳи асосии кӯчаашон онҳоро ба мушкилоти сангин рӯбарӯ кардааст. کسلی ما در راه موند وزمین شید انم خیلی اودیسه ها میشوند سکاری راه نمیوه بیویا با میویا با نسومی وزمین میگیره که راه نداریم حتی ما همین صبح مقصد از دنیا گذشت در خونه تو سهری را بودش نتونسته بانلیسه اینجا سلاگبان زدگی بود بانلیسهش بردن چند بار آوردن 3 بار بردگیانش سکاری اومدن نتونست رفتن سلاگبان را بریدن بعد آوردن. аз кумитаи замини ноҳияи Фархор ба радиои Озодӣ ҳуҷҷатеро пешниҳод карданд ки дар он гуфта мешавад роҳ аз сӯи Ганҷалов Хайриддин ғайриқонунӣ ғасб шудааст. соҳибони замин ин иддаоро рад мекунанд ва мегӯянд ин ҷо на роҳ балки замини онҳост. мушкили сокинон 10 соли пеш пайдо шудааст, аммо 3 соли ахир баҳсу кашмакаши онҳо то ҳадде расидааст ки раиси маҳалла ҳам барои ҳалли он кӯмак кардан наметавонад. Arda kam buldum doğdum aval ya anu mezue vabıt ganak bıt reis hükümet bu da doğdum boynayı pasayı yak leno bodişit bu da doğdum boynayı işte doğdum ne şey reis hükümet dedim arzaka doğdum çora ne dinam мардони ин маҳалла аксаран дар муҳоҷиратанд. занон бошанд мегӯянд барои ҳалли ин мушкилоташон то охир мубориза мебаранд. مردینا در مهاجرت مهنتی هم نیستن ما خدمات میکنیم چی میکنیم نمیگیرن تاکسی و بکلا این ای طرف راه آهن میزنن محکم میکنن که راه هوی نکنه که ما گولا کی مایده داریم ما بخونه داریم ما شکایت میکنیم